yitwa Mugabekazi yagaragaye mu gitaramo yambaye bidasanzwe abantu babivugaho cyane bamwe bavuga ati n'uburenganzira bwe abandi batari kwandagaza umuco abandi bati byakora rwose ibintu byemeye yambaye ubusa yasabiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo harano batari bazi ko yataye muri yombi abandi bavuga ati byo ni ukubeshya abandi bavuga ati ariko sibyo ni ibiki uyu mukobwa rero n'umunyarwandakazi witwa Mugabekazi Liliane wagaragaye mu gitaramo cy'umuhanzi Taysi yambaye umwenda ugaragaza amabere ye ndetse na kenda kimbere karagaragaye kabisa ko yari yambaye imyambaro y'umukara kibonerana kweri yaragejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho yasabiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ubushinjacyaha burega uyu Mugabekazi cyaha cyo gukorera ibiteye isoni mu ruhame binyuze muri imyambarire ibonerana yagaragazaga amabere ye ndetse n'akambaro k'imbere yari yambaye mu gitaramo cy'umuhanzi w'Ubufaransa Julie Boadier uzwi nka Taysi wataramiye muri Beka Arena mu gitaramo cyitabiriwe n'abantu basaga 9,000 biganje mu rubyiruko ari ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize ejo bundi. Uyu mukobwa rero witwa Mugabekazi n'umwe mu bakobwa basarutse mu myambaro yihariye ndetse ifoto yafatiwe mu gitaramo yarakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ivugwaho n'ibintu byinshi cyane ndetse n'uyu munsi iracyakwirakwira. Uyu mukobwa wavutse mu 1998 usanzwe acuruza inzoga nka akanabifatanya no kumurika imideri ndetse no kujya mu ndirimbo zitandukanye z'abahanzi yatumye benshi cyane bacikurondogoro ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bibi maze kubona ifoto rero yamutumijeho impati ibibazo ndetse birangira dosiye ishyikirijwe ubugenzacyaha ndetse n'ibazwa ryombi rero yemeye ko ari we bari wambaye kuriya rwose avuga ati ni njyewe bamushyikiriza ubushinjacyaha bumujyana mu rukiko narwo buvuga muti aba akwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ibimenyetso bigikusanwa nawe akavuga ati nkwiye kuba narekurwa rwose ubwo narumvise nkanihana rwose ariko ndikubona nta cyaha cyinshi nakoze ibintu byagarutsweho cyane kabisa. Naho mu karere ka Gisagara rero naho havuzwe y'inkuru umuntu yerutse kwica umwana w'imyaka 9 amunize yemeye icyaha Mungu w'imyaka 34 no murenge wa Mukindo mu karere ka Gisagara ariyemera kwica anize umwana w'imyaka 9 nyuma yo kumujyana iwe amubeshya ko agiye kumugurira umugati akaba k'igikorwa cya Mfurambi yagitewe n'umujinya wo kuba yaratutswe na se wabo wa nyakwigendera amubwiye ko azapfa atabyaye. Ibyo byatumye ngo amwica. Hanyuma tubyo ucyamakuru cye kunda kwandika amakuru yo mu burasirazuba kitwa Muhazi yacu baratuga ko ikayonza umusore imyaka 25 yataye muri yomba cyeko gusambanya mugenzi we rwose ariko none ariko Musanze w'umuturage ari mu bitaro nyuma yo gukomeretswa n'imbogo. Twajya ku kimakuru Rwanda Tribune turabona ko Antoine Cardinal Kambanda yakibaye ababyeyi batoteza abana Nyagatare ho ku tuki cy'amakuru cyitwa Rwanda Tribune turabona inkuru itubwira ko hari umukobwa wararanye n'umugabo utaruwe bakamusanga yashize mu mwuka. Umukobwa niwe yashize mu mwuka. Ku kimakuru Kigali tudegara tugako Minisitiri w'Intebe Dr. Ntiyatangiye ubucukuzi bwa gaze mu Kivu yari gaze metane. Abaje gucema kuri Kibondo News baratuga kuri Rurindo bashinja inshuti z'umuryango gutererana abana mu bibazo bibugarije ihambaye cyane kabisa ku birindiro by'ingabo zirwanira mu kirere mu ntara yo murasirazuba yitwa Hualene. Abanyamakuru beretswe abasirikari berekana uburyo bwihuta cyane mu gushyira intwaro kuri F-16V zirimo na misile zo mu bwoko bwa Harpoon zikorwa na Boeing na kompani ya Boeing zagenewe kurasa amato y'intambara nk'uko inkuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru cya Al Jazeera. Inkuru nawe y'icyamakuru cya Bwiza.com inkuru iriho amafoto menshi cyane y'izi ndege bivugwa ko zihambaye kabisa. Reka tuvanga dusimbukira Kaburu rero igisasu cyaturikiye mu musigiti mu gihe cy'amasengesho gitana abantu 21 abandi barakomereka. Ni igisasu cyaturikiye mu musigiti Kaburu mu rwa mukuru Afghanistan mu gihe cy'amasengesho yari mugoroba hari kwa gatatu bundi rero gitana abantu 21 nkuko polisi Kaburu yabitangaje ku munsi w'ejo rero. Umuvugizi wa polisi witwa Khalid Zadran yatangaje ko abandi bantu 33 bakomeretse muri icyo gitero. Abatangabamyo babwiye ibirondera makuru by'abongereza Reuters ko guturika guhambaye kumvikanye mu gace ko majyaruguru ya Kabul ibirahuri by'amadirishya y'inyubako ziri hafi aho abirashwanyagurika. Nta muntu wese wigamba igitero kandi abayobozi nabo ntawe baratunga urutoki bemeza ko yabariwe ukihisha inyuma.
gusa ubyibuka ko igihugu kiyobowe n'abatalibani bakomeje kuvuga guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse muri iyi minsi bakaba bahanganye n'abagore kuko abagore barimo kwirara mu mihanda bakamagana abatalibani bababuza kwiga, bakabuza n'ubundi burenganzira, ariko abatalibani ntibabura kubashoramo ibiboko bakabakubita abandi bakabarasa. Mu gihugu cya Kenya, Depite Owino yavuze ko ba perezida bo muri Afurika bihutiye kwemeza ko Ruto yatsinze amatora. Yitwa Babu Owino, usanzwe n'umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kenya, yavuze ko abakuru b'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bihutiye kwemeza ko Dr William Ruto yatsinze amatora ku mwanya wa perezida. Uyu munyapolitiki uhagarariye inteko mu karere ka Embakasi East mu butumwa yatangarije kuri Twitter kuri tariki ya 16 Kanama, yagaragaje ko abayobozi b'ibihugu bari gushimira Ruto bari kwivanga mu bibazo bwite bya Kenya. Ati mfashe umwanya kugira ngo nihanangirize ibinyamakuru, indorerezi ndetse na bamwe mu baperezida bo muri Afurika bafashe umwanya wabo bashimira Ruto nk'uwatsinze amatora ya perezida. Ngira ngo mbabwire kandi bamenyeshe ko Kenya ari igihugu kigenga gifite amategeko n'amabwiriza yacyo, ntabwo dushaka ko mwivanga mu bibazo by'abanyakenya. We avuga ko bagakwiriye kushimira uwatsinze ari uko urukiko rwamaze kwifataho umwanzuro kuko ngo hari ibyo batemeranya. Ahandi batemeranijwe n'umuntu bakanamuta muri yombi ni muri Kongo Kinshasa, ni umunyamakuru afashwe agafungwa azira ikiganiro ku Rwanda ndetse n'imyigaragambyo. Komite ishinzwe kurengera abanyamakuru ya CPJ, umuryango utegamiye kuri leta w'abanyamerika ufite icyicaro i New York muri Amerika, uravuga ko abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba guhagarika gutera ubwoba abanyamakuru bakora ku makimbirane no mu burasirazuba bw'igihugu, kandi bakemerera abanyamakuru gutangaza mu bwisanzure ibintu bifitiye rubanda akamaro. Bavuga ko gatanu tariki ya 12 Kanama abapolisi bataye muri yombi kandi bagafunga amasaha menshi umunyamakuru witwa Dimanche Kamate, umwanditsi mukuru wa radio Muungano yo mu mujyi wa Oicha mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byo mu gihugu, ndetse na Kamate bavuganye na CPJ kuri telefone. Kamate yabwiye CPJ ko abo bapolisi batari bafite icyemezo cyo kumuta muri yombi, kandi kuri station ya polisi bamubaje ibijyanye n'ikiganiro yakoze kuri radio ku itariki ya 7 Kanama irimo abashyitsi baturutse mu itsinda riharanira imibereho myiza y'abaturage ryitwa Veranda Mutsanga. Nk'uko bigaragara ku rubuga rw'uyu muryango rero, ngo iki kiganiro cyavugiyemo bijyanye na raporo y'umuryango w'abibumbye yavuze ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23 no ku myigaragambyo yabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yasabaga ingabo z'umuryango w'abibumbye kuva muri kiriya gihugu. Hanyuma rero ngo icyakurikiyeho nuko nyine umunyamakuru yatawe muri yombi akagira ibyo ajya kubazwa ndetse bakamufunga amasaha menshi cyane. Mukanya nkubwiye ko MONUSCO n'abaturage bigeze kwiyamagana mu minsi yashize. Ubu noneho MONUSCO yashinje M23 kurasa ku bushake ikangiza urugomero rwa Rwankuba. Ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo Kinshasa buzwi nka MONUSCO burashinja inyeshyamba za M23 ko mu mirwano yo kuwa kabiri wizarashe nkana ibisasu biremereye bikangiza urugomero rw'amashanyarazi rwa Rwankuba ruri kubakwa muri Rucurungo, rufasha abaturage hamwe na pariki ya Virunga. MONUSCO itera inkunga imirimo yo kubaka no gukoresha urugomero yamaganye M23 igira iti ibi ni uguhungabanya igikorwa cy'inyungu rusange ry'amashanyarazi abatuye intara ya Kivu ya Ruguru. M23 yavuze ko ikigo cya Kongo Kinshasa cyo kubungabunga idukikije kizwi nka ICCN n'ibikorwa byacyo ngo atari ahantu ibikorwa bya gisirikare byibasira, bityo ko nta gitero na kimwe M23 igeze igabayo. Uko niko nayo yasubije abari kwishinja ko yasenyera rugomero. Hagati aho kandi mu turifite ibintu gushinjwa, abarishinja ko yashimuse ingagi zo muri pariki ya Virunga. Usomye neza uyu mutwe n'winjira mu nkuru yagiye ngo yarazifashira zijyana, ariko hano baravuga ko ubuyobozi bwa pariki ya Virunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko M23 isa n'iyashimuse ingagi z'iki gihugu kuko agace zituyemo kagiye mu maboko y'aba barwanyi kuva mu kwezi kw'Ukwakira 2021. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wa pariki ya Virunga yitwa Etienne Kanyarucinya mu kiganiro yagiranye na Actualité Académie. Icyo ni cyamakuru cyashizanze inkuru. Uyu Kanyarucinya akavuga ko guhera mu Kwakira kwa 2021 M23 ngiye kubura imirwano, agace k'ipariki gafatwa nk'icumbi, agafatwa nk'icumbi ry'ingagi, agahita gatangira kugenzurwa n'aba barwanyi.
umuyobozi wa parike avuga ko kuba agace ka M23 ifite ariko gacumbikiye ingagi ngo byahombeje bikomeye urwego rw'ubukerarugendo bw'iki gihugu, by'umwihariko umubare munini wabazaga kuhasura ngo wahise ugabanuka. Agace ka pariki y'ibirunga karimo ingagi ku ruhande rwa Congo, akari hagati ya Queen Elizabeth Park yo muri Uganda ndetse na pariki y'ibirunga ku ruhande rw'u Rwanda. Mu mwaka wa 2021 bivugwa ko kahise kigarurirwa na M23 nyuma yo kuhagaba igitero cyanaguyemo umwe mu barinzi b'iyi pariki. Aya ni amakuru akomeza kuvugwa muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Indi nkuru dufite ituruka muri Congo Kinshasa n'amagambo akakaye yavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi Antoine Chilombo. Umunyamakuru yashyize mu Kinyarwanda agira ati mu burakari bwinshi Tshisekedi yise u Rwanda igihugu cy'abanyamusozi, avuga ngo ni n'injiji zitazi ishuri. Ariya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yavuze ko ubushotoranyi igihugu cye gikorerwa n'u Rwanda ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda ari igihugu cy'ibigwari, abanyamusozi ndetse n'abantu batize. Mu mbwirwaruhame yagejeje ku bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SADC, uhuza ibihugu nyine byo mu majyepfo ya Afurika, Perezida Tshisekedi wa Congo Kinshasa akaba n'umuyobozi wayo muri iki gihe yongeye kwibasira u Rwanda mu mvugo yandagaza abanyarwanda muri rusange. Tshisekedi yavuze ko u Rwanda rutagifasha M23 gusa, ahubwo rwo ubwarwo rwiyizira ku butaka bw'igihugu cye guhungabanya umutekano w'abanyekongo. Ati munyemerere nshimira abaturage b'abanyekongo kubw'ubufatanye bafite muri ibi bihe bugarijwe n'ibikorwa by'ubugwari, ibikorwa bya kinyamusozi, ibikorwa by'abaturanyi babo bo mu Rwanda. Abanyekongo benshi ngo ku mbuga nkoranyambaga bakaba bashimiye perezida wabo kuba yavuze aya magambo, ndetse babonera no kumwibutsa ko inzira z'ibiganiro ziyatangije zitazigera zikemura ibibazo iki gihugu kirimo, ko ahubwo inzira yakemura iki kibazo ari ukuterura intwaro bagahangana n'u Rwanda ngo byanyabyo nk'uko babivuga. Ni inkuru yanditswe ku bitangazamakuru byinshi cyane, byaba ibyandika mu Kinyarwanda ndetse n'ibyandika mu rurimi rw'Igifaransa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugore yatawe muri yombi arazira ko gusomana n'umugororwa agapfa. Hano batuvuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugwa inkuru y'umugore ushinzwe ubwicanyi nyuma y'uko asomanye n'imfungwa yari yasuye muri gereza yo muri leta ya Tennessee igahita ipfa. Inzego z'umutekano muri Amerika zatangaje ko uyu mugore witwa Rachel akurikiranweho ubwicanyi bwo mu rwego rwa kabiri no kwinjiza abagenda muri gereza, akaba afungiye muri gereza ya Hickman County muri leta ya Tennessee. Naho mu Buyapani ndabona inkuru itangaje nayo ivuga ko urubyiruko ngo rwahamagariwe kunywa agasembuye ngo rwivuye inyuma. Leta y'Ubuyapani ngo ihangayikishijwe n'uko abakiri bato muri icyo gihugu batarajwe ishinga no gusoma ku gatama ngo bashire icyaka, ku buryo kuva mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyacaga ibintu ngo hirya no hino ku isi abafite utubari n'ahandi hacururizwa ibinyobwa bisembuye bararira kwereka kubwo kuburira abakiriya bikanateza igihombo ku misoro. Ntabwo banywa ngo bashire icyaka, ngo barabyihoreye none amafaranga yarabuze. Abakora utubari baravuga ati tuzazishyira he, amafaranga tuzayakura hehe? CNN iravuga ko mu buryo bwo kuvugutira umuti iki kibazo Leta y'Ubuyapani iri gushaka uko yashyiraho uburyo bushya bwo gushishikariza abakiri bato bakongera imbaraga ku buryo bazamura ingano y'inzoga bari basanzwe banywa. Ngo hari ikigo gishinzwe ibijyanye n'imisoro mu Buyapani cyararikiye abantu gutanga ibitekerezo by'uburyo urubyiruko rwakwitabira iyo gahunda yo kunywa cyane, aho hatanzwe ibirimo gushyiraho za promotion, ibiciro bikagabanwa, ibinyobwa bigafungwa mu buryo bwiza cyane bureshya abakiriya, ndetse n'izindi ngamba ziherekeza abantu bashaka kunywa inzoga kurushaho. Ubundi bakabareshya bakaza bakanywa kakahava, mu gihe abandi barimo kuvuga ati abantu bareka inzoga, hari abari kubashishikariza ati munywe. Naho muri Nigeria ngo abakozi barigaragambije bakata umuyoboro mugari w'amashanyarazi. Abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe amashanyarazi muri Nigeria bakase umuyoboro mugari w'amashanyarazi wo ku rwego rw'igihugu nka kimwe mu bigize imyigaragambyo, bavuga ko ifitanye isano no kudahabwa umushahara, bituma igice kinini cy'igihugu kijya mu icuraburindi.
ibyo byarabaye kabisa biba ku mugaragaro. Mukanya n'ubutumwa turagaruka nkubwira ibya wa mukobwa rero wavuzwe cyane. tutamara ku mirongo yose ndetse na interineti yihuta mu buryo ntagereranywa. Buri paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa buri minota 90 ukoresha ku mirongo yose amasaha 28. Akarusho nuko ubu paki za interineti buri minota 100 buri munsi ubahamagaza imirongo yose kandi akanyenyeri 255 urwego uhitamo icyumweru ya gigabyte 1 ku mafaranga 500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Test Review. Ako niko bimeze, reka nze ngaruke mubwire n'andi makuru menshi cyane, ariko manze nkibutse ko hari icyitwa Inzira y'Akazi Company. Iyi ni ya company ihuza abakozi n'abakoresha, ihugura abakozi ikabamenyesha umurimo bagiye kwitabira uwo ariwo ndetse bakanawukunda, bazawugema bakawukora bawukunze bameze neza cyane, batanga umusaruro mu bakeneyeho, ariko n'abakoresha baganizwa babwira ati nyamuneka burya niba ugiranye amasezerano n'umukozi ujye umuhemba, ujye wubaha n'umukozi, ariko burya nawe ni umuntu. Ushaka zero wanyura kuri abantu bakagufasha ugabona akazi keza cyane kabisa. Nawe ukeneye umukozi mwiza niwe wanyuraho, bakorera hariya Kimironko ku muhanda uva kuri gare werekeza kwa Mushimire, hagati ya Ituze Garden ndetse na Foursquare Church. N'urusengero rero ari ku muhanda neza uhita ubona icyapa cyaho cyanditseho Inzira y'Akazi Company. Bafasha abakozi bo mu rugo, abakwiziniye, abita ku bana, abazamu, abakora muri za jardin, abakora amasuku mu bigo bigiye bitandukanye, abakora mu by'ubucuruzi, abakora mu mahoteli barabafite, abaseriveri nabo barahari, abakora kuri station za essence, bamucuma mushaka akazi namwe mwanyura hariya, abarwaza burya nabo babakenewe utazambwira ko badakenewe, hanyuma kandi abita ku bageze mu zabukuru kimwe n'abafasha abana gusubira mu masomo. Erekeza ngo nkubwiye rero cyangwa se uhamagare kuri 0788 34 540 cyangwa 0788 99 938. Ubundi asigaye niba ushaka akazi ukabone, niba ushaka umukozi nawe umubone kandi wizewe, utazakwiba, utazakwandagaza, utazakwicira akazi. Ubundi asigaye ujye umusiga mu rugo wizeye, umeze neza cyane, aho ugiye ujye utuje. Iyo ni Inzira y'Akazi Company. N'andi makuru menshi cyane yagiye mu itangazamakuru, harimo nk'aya ngaya arebana na Covid ariyo dusorezaho rero. Nkubwira ko ku munsi w'ejo hapimwe abantu 2360 basangamo abantu 6 bafite Covid, kandi bose baragaragaza ibimenyetso. Nta wigeze yinjira mu bitaro, nta nuri mu bitaro ndetse nta nurembye, hanyuma nta n'ucyahitanye ku munsi w'ejo rero, ako ari 6 nabo bafite uturere bakomotsemo, 5 ni Kigali, undi umwe ni mu karere ka Rubavu.